Anawani kuama ananga kiha amau he muna ne no fufu he baha palabu likata mamao ane hava masalu Kaukolo he kakala netui kako salu salu Fama domu boe Salamani fakatalu talu Sila uhe audiu Kihepa anganalu Neo fangi hange Aongo fakai baha Oe filihi amo elili Neongo eneloka Na'u at palomesi me hau kafa ifata Manwe kahosane ke fakataulama Koi vai melo maile Koi makne tu uta Lotu to hitapu E ikumuni mata ikoloa Lofo o una lota Nei hangai toke lau Manina e matangi o tokanga hahau Kone hina e kone hina ai tau O whalata me hame Hamo ana hau Si whakai me lo oe Tu aliku o wawau Tangi o whako e ni besi e kutatau Pala I hesia Wisadoe ala I kolona Isa he moteane Lone he utu na aina Visi I he te kina nei Fine ma ukama Whakau ue lolo pako O loto taulana Hea toki e he Manu oha aha vea Malongi o taufa He kala tau ko velata Ko kore ke hofanga mohenga hi talawhatapu ko tape o ku whao atu pe mei heni. Kore atu ke hofanga atu mohenga hi talawhatapu atu kia hau eiki. Ka maha atakilotu, whatapu atu kia hatahi Fonua. Pe me tonga ko tape mo mea mai ki he polokalama ko ia o ahoni. Polokalama anga maheni pēni whaafahoko atu pe mei heni ai Tufunga Fonua alo au pe mo Palofesa to ke tā Siosiua Lafitani. Malo mo tau te mau ai wike fo'o ko ni fatanga pe ku lere ai me ko tau pe me apina pe ofa ku on lere yatu ai tau polokalama I ahoni mo ka taki mo to ki share tu pe tau polokalama ke se at ke la ke tu fakiatu ke awa tu ke tikina tol ko tau pe mahuinga ke mo kau mai ke tau talanoa I he umakei I he polokalama pe foke dai nimi I he e tau konistu tone ai a koe kupfa osi eni o konga uluaki te maha talanoa kia I he ahoni pe a mahoko tureva ki he konga ua pe koe whaunga pure ia o Fonua ai a whatonga iangi ka pau o ku toki mamata maeni ki he polokalama he ahoni koe konistu tone koe ni ukwhai atu ai a talanoa Palofesa koe tefto I konistu tone ia I he tawalu fitu ni ma ai a au ku matalano atu ai mahina pe ko ngai kupu I he konistuto ne o kuliriu ka to fai talanoa ke ai amuyange ka ko talanoa ko ni ko talanoa ni I he konistuto ne ko ia na e tufunga pe fa o ko ia e po laki I he taimi ko ia ko ko foki I he fanga mari ko ni ke utatal direi ai Palofesa I he hoatani malo da ma e ahoni e Palofesa Lafitani Fia pito pe malo pito ke tuku whainga maari tuk taimi ke lava o whakahoko e tau polokalama I he wiki kotoa pe o ku whawhia ke lava ke ta ao mai ke te wiki fo e taha ke I lava pe tau polokalama mo whewhe hake pe a whewhe hake ai momoko I Australiana Aroa pito tonga kore pe ke u whamarumaru pe he talamalu o e Fonua E ke lotu mo e ako pe a
nge koe ku ke o si au kai. Ata mua ke hoko ata e taporo kalamape, tau whawhitai kutoa pe, tau au sia mai ngā hi aho koe ni. O ku anga mahene e peo mau ea, koe momoko pe ni o ku hoko, pe o ku hao pe mo uha i heni, pe o ko wonga tu pe tonga, eh? Ia, wango mai me. Okay. Ia, pe koe, ko tui o ku i heni pe foke tamasi i piri nisi kalaoni, ko ka tu o ka lala, ko lawe i beo kula mare rei pepe ki he whare o ha maafu, ka mai ngā i haa kutoa pe i ke mpelani, pe amba kau tau i Fonua, mo ha matapure, pe ke kau takilotu, kau take ngā he kupu whikau aki, ku whawhiawhia beke te au. Ka mea beo ku hoko i Australiani e tonga mahalo ku mou mea ai mai pe me hena ai o ki lere ai corona heni ko Delta variant ko ni na hu mai me India pe o ku ki alu holko mau tolu heni ken pelani te ke hu mai ki heni ka ku o studuni whakalao pau ke mau tui ai mask pe ko mea malu i ki he fofonga ai i he te hu ki tu a me he ni pe au ku fu alu ke tu whatu ka make mau tu he ko na te kai ke tu unika mau tō luia talo i lere mai korona i ke pelani ke mau pau ke mau tui ai mask ke mau alu ki tu a ma wahe moto api ka koe nia o ku ostara mai a he lao aia koe uma e Delta variant foki pe koe whaahinga koe nia o ku toi whatu ka maki angi e ne pipihi pe mo e ne whatu ka maki pika ki a wa pe amanaki koe uhuhu kono whaea la to konike ka ku mahako se ne kai mini ko whae atu he tolungo fu pe ova ai na toku na o smau pe mo vete holo ngai state ai au ku tu ure vai mau tu e tu uma fatu ka maki ka pai kai ke lava o mapure koe fonga tatau pe fonga na mau fai hange ko nu se lana kono feinga pe ke taofi mo mapure pe i ene ki asipe ka ko mea ko ni New South Wales na e tuai a no ai ke fai e ufatapui ku osmovete na e kamata pika ni asta hau atolu o te kai peke whaha mea nei toki au mahalo ke mei wanoa pe to tutuni a pare mea New South Wales. Aia ka kui kai koe whaunga ngā mahenia na maurere ake ngā steiti ko ne alupuko ta hau atolu pe ka te kai ke a o nima ku kamata e taputapui ki ta ofi. I hene kei whainga, hene kei te kai ke mofe. Ka mo vere ia he kai mini, pa mawana ke pe lava he loka ngā hi steiti, na malava pe ke lava ta ofi kamata ke asi holo ngā hi whetu. Ka koe tuunga pe tonga he tuu koe i tai wā koe ni malo. Mōni a pito, e Palofesa koe mahalo koe kau ia i he mea ku ne hanga uesea lahi e ngahi Fonua, pa koni kua o mai pe ki ase au mai pe ki Australiana pe he foki Nusilani o ku lotonga lockdown ai konga ia mau tole Kolombua waringa toni ka koe uesia koe ni ko fai i he COVID-19 ke te tau tolu i he mo ui whaka aho mga hingawe anga mga hituunga i Fonua whaka ekonomika o kai ko ki i uesia tato te fito ki he hake mai koe ni ai whahinga kalasi koe ni e taha o e COVID-19 o kutoi whakatu tā maki ange ia pia koe mea kutau whaamu ki ai koe whai to o ko ia na e whai hono kumi na whakawhalala whukia i he uloa ki hake mai koe COVID-19 kutau whaamu pe o kumalawa pe he whai to o ko ia ke ne hanga o fuesia ai whainga ta mo mālohi ko ia te whakalirifu ange e hu mai koe ne whainga variant koe ki muini ka ku kaneo ngoia ku whawhiawhia pe koe malawa ku wakaiat pe ku mou kei mo i le rei pe neo ngoi whatu ta make
fe o faki holo ai whainga mahaki koe ni, ka ku whaafofa pe ko ngā koe ni ku lawale rei pe ke wha hoko e tau prokala mahe a honi. Ai a ku hangai ko lau ko tā o mai in ke kupu wha ausi, ka te utoe whaafoke atu pe ke ta hoko atu ai, ka pau ku kai ke te ahamea te ke toi whia tā anoa ki ai i konga ora. Ko whia la vea tu pe tonga koe. Oia. Ko mea koe ni o ko nofo me lo au o mausio ki ai pe aku pe mangai sio ai ngai university me kausanis la. Koe whainga ta ahe koe tau whaata koe ai whekolosi aki. Ta tau pe koe whakawaha a Fonua pe koe whakaeloto Fonua. Koe ne aluia. Ta oku tau whainga ta ai alahe me ani he koe tuu koe ni koe e wholau aki mo awe aki e koloa mo hafua mo wholau aki a tangata uesia whapaanga lahe whauria ki tau toho, Ka koe mea maari e wakai ke me ani. Koe tau ki whaama pe koe se koe humai koe ni he mau whafoki mai mau kau Australia na India. Koe mau whaama pe ko humai. Ko ne kamata whaama pe i ho tau waha a Fonua Tasmania a eni moena ku kamata hu atu. Pe ko no forewa whakau ki tonga whangata a pito ka pai whaiwhange ku hua me ani he ku tau whewhusi aki i hono ta ofi ai whaamaha Fonua pe koe whalota Fonua e alu aki ka koe ne whaawape. Tau Siosiua ta toke ngai Fonua lahi Europe ka wai a Britania mo Amerika. Nei kaike na ulawa na tole ke ta ofi mo one whaamaha Fonua. Pe aku osi kaipike toe lawa e paku nau. Alu ai pena tomuia. Alu e mate ka nau kei alu holo pe koe ke. Nei te kaike nau whae nau tole mea koni ku whae e Australia mo Nusila. Pe mangai Fonua e sia ke. Kaike. Ka ta whoki mai mua ke tau kupu tolua. Oi konga uake oi konistu tone e tonga. Pea koe kupu koe ni, koe kupu eni o koe penga hi kupu na ta o si hao mei moa, o kunau whekau aki koe kupu koe ni, pena e moi kupu ia na ta hao whamui mui ai, na e kupu whekau aki mai ka kai muri mai koe ki tonga, Na ta whakasio hifo e tau he tatala noa mahalo i he monite atu ku o sto o ia, Ka koe ni koe kupu koe ni, aia e toki i loia, pa ku tui pe mahaka pa ku ke makaifo pe ke itu o kupu koe ni he konstitutone, o ahoni pe i kai, u te kai ke u alu ki ai, ka te toki alu ki ai he tau whoku mai, ka koe kupu tolua koe ni he nae kupu pe he nia ku o sto o ia he tatala noa mai he wha osi, pe koe monita ki mua. Ka koe kupu koe ni o ku hinga pe ia ki hata hamuri, o ku nofo mai ki tonga, ke iai e ne ngahi totonu, ke lava ka nofo mai koe e ne ngahi totonu, ke lava o liliu kakai, pe koe ai mo e tau hene, o ku tuku mai koe tau e ua, pe o ke ai mo ne ngahi totonu, ka pau e whaha hopo ki ai, Pea ka pau rewa koe ha mea o whikau aki moia o ku hopoi o ku ikai ke lawa ia e he lao lolo tonga he aho ko ia. Pea e malawa rewa ke o mai ai common law ai lao ko o Britania o whai ako no whamaui. Tuku ke he katoki la iai hano liliu he wharea rea pe koe tui. Ka koe mahu inga ia o kupu koe ni ko hono whaapa apai mohono whakahoko ke liliu hataha oku muri o nofo mai ki tonga o anke ai ngahi ngofua pe a umai ki ha taimi e whai ai ha hopo ki he toko taha koe ni he talatala no ai whai lao koe ni pe a oku iai e ne tonu ke hopo i he tau lao pe ka pao oku ikai ke lava i he tau lao o a ko ia mo konistu tone pe a e omirewa ai. He koe blueprint ia, pe koe hulu te fito ia e tau lao, koe lao koe
e tau konistu tone koe konga lao pia me he lao a Piritania i he tafa aki ke oi lao he koe fuke a nau konistu tone to. Pea koe ana fuke a he tala o e konistu tone mo lao paka awat lewa ki Piritania o kui kai ke mauia i ha lao pe e whakasi o rewa ki ha ukeisi i ukeisi whakalao pe koe common law pe koe ukeisi i he whakahopo e to mai rewa ke hulu aki ke hulu aki a mea tatau ka koe mea koe niu whate fito ke ataha oku nofo mai hataha muri e koe mo konga mau inga pe ni harifi o lunga koe kono whaapa e tonga ai toko taha koe ni koe whepure anga ko hau miai pia moe oange e tonga ai pure anga koe apo koe toko taha o hau miai ke me hanga o whaapa ai tuuni whakonisu toni mo whakalao o tonga mahu inga o pito eni o lawe iu toki ai u lao ia au hifo whanau i mai he kupu koe ni whakaikiki, ka kui kai te u lawe i pe o ku kei tu o kupu koe ni i he e tau koni stu tone rolo tonga. Ka pau ke mau hena e tonga pe ku kei tu pe i kai. Koi, malau pito, Palofesa koe kupu wahiva mo i wahiva i he koni stu tone koe tai ni mi, koe ongo kupu mui mui ia o konga uluaki. Pea hiki rewa e kuptol noa ia o kamata ai e konga hono ua koe whaunga pure. Ai koe kupu wahiwa, koe kupu ia o kui ai kupu koe na kuke tala noa mai ki ai. Ia, koi heku o si, he kai whoke te tolu ua ngata whoke he wahiwa, ai au arui whoke he wahiwa, Koi. Ia. Mahino au pito ia. Tuke ka pau ka mea ki ke tānaki mai mo whehu i he kupu koe ni e tala iai. Koe ne tuu whako ni koe kupu wahiwa ia e ne tuu koe he tuu koe ne tai ni mi koe tala no whake ke he ririu kakai ke hange koe ku ke tala mai. O ku wai e totonu ke nau mau e ngahi tau ataina moe ngofua koe ia mau e he kakai kotoa pe, kakai tonga kotoa pe kuna osi o kuna hoko ko tangata I Fonua tonga. Poko hataha muri kune ririu kakai tonga. Ko whai mea pe tahai o go mahi kupu wahiwa he ni o kai ke ngofua ke nau mau ap tuku hau, tuku whaholo. Aia ku ngofua mea kotoa ka koe ap tuku hau kai ke o ku tapu I he kupu wahiwa he ni. Aia kai ke whatoka ngā hifo ku asi he ni e tonga. Koia. Aia na e whakahu ia Aina toki whakahana e whatontonu ke lao ko ni I he tahewa tahaua. Pena te aima na whatontonu he tahewa fitu walu. Paka whamui mui taha ke tahewa hiwa taha. Hiwa taha. Hiwa taha. Okay. Iyo he koe he ko hange ko o toe tānaki mai whikawa whukmeri kakai kono whakarea mahino ange ia. Pea koe toe mea maho inga ko whatonga hiwa he kupu koe ni ke oua e kehe ai tō tonu koe ku mau e he taha muri mo e taha tonga. Ai native born subjects koe a tonga tuku kehe ai kere. Aia koe mea o kou whatoa ngai e tonga o ku asi he ni koe nofo mai ki tonga ka o ku mahalo o ku toi mahino ange hena ano whakarea I ha ane liliu. Iyo koe ni pe ku astau e ua. Ka koe ke spell mahino au pito mai I he se tesi ulo aki. Aia koe ne liliu ka oku kapa e liliu kakai natural whakanatula ke liliu kakai ka oku e tene lava mao ngahi ngofua ka I kai ke ne mau kere. Nengo kai ke asia heni oku whamahino ia hena I he kupua hiva.
Aia koe mea maho inga ko whatonga i tānaki hifo o ku tānaki hifo ia i e kupu ua hiwa. Whikau aki mo kere ka o ku ikai ke asi heni. O ku asu mahino hena li riu kakai. Ko ia. O ku asi pia heni koha o ku ngofua ki hata hamuri ke ne nofo i tonga i hatau e nima. Tau e nima hena tau e ua hena. Iyo. Tau e nima pe lahi hake. Ka ku ikai ke whakalea ia heni mahino ko li riu kakai. O ku whakarea pe ko ene nofo i tonga o si hatau e ua. Koi. E pe e laba ke ai ene ai koe off of elections koe whapapau ki hane li riu Fonua. Koi. Ai ku asifok i he ni ke tau e nima pe lahi hake. Ke ne whai fuakawa whiriri waki kakai. Koia. Eke hui le whatonga uni ngāwe aki ko he me. Aena, ai kou o ngāwe aki hena iyo. Koe ni kou tō whatonga he whako o ku asi pe ai whaire a henka ku asi whapaparangi. Koia. Aia ka koe kere. Koia. He koe mea ia koe na ana ulawe e ku ki awhe wiko si ke kere e tonga. He koe e ku tala noa ke kere he koe toi hau koe ni. Koi. O ku liliu e tangata, muri. Koi. Ka koe kau muri koe tonga, o ku nau lisi, Koi. Tuku kehe ka pau ko nau. Ka koe lahi taha foki e tonga ko whialawe ka e lahi taha foki. Ai kau muri a koe na nofo mai tonga mai ki he tau hono ua. Na nau kei, na te kai ke nau ririu ka kai hange koe hako kau sia mane, koe hako kau Britania, koe hako kau sia pani. Koi. Koi. A koe ku lawe ki ai, ko inga he ku i kai ke lawe e au ia tu koe he kai mini ai ka kai pehe, pea moe kau sia ina. Koi. He ko sia e ka kai tau whatata koe hako koe kau wolf koe. Koi. Koe kau kauri, koe kau rika mani, koe ngā hilai me pehe. Na ea o mai ke nau ngahi tamai me nau whae, na nau oskonga tonga ka nai, te kai ke nau, ke whaata nau tō ria, ihe ngahi uhinga, koe ke ulawe, ke nau tonga. He koe mea koe na whamooni ki ai e tonga, koe kau hono ua, koe ngahi mātua ai ka kai koe nina e whawhok nau tō ria awa tuku i New Zealand ko te he o te kai ke nau tangata i whewhine i Fonua. Koi. Ai a koe utala noa maari e ia. Ka koe kuhinga e kulawe ki ai koe poini, koe ahoni o ku nau i whe. Koe mea ko ulawe i koe hako e ka kai koe ia hange ko nau ngahi whangamoko puna ku nau osi tonga nau tō ria o kai ke toi fihia i he mea nai fihia e nau whangata mai mo nau whangakui. Koi. Nau lava ke nau resisita. Heko nau ngahi kui mo mea he kulawe ina nau lisi pe. Neko kaurika mani mo ne. Nau lisi pe. Veke nau lava nau tōro o resisita ngahi api. Ka kou tui, kou lawe i ki o nau ngahi haka o hani o nau la. Tuku ke he whoki ka pau ko te lise kita ngahi e ka whia ko te whia mau. A kita ngahi e ka whia pau ke te lisi. Ka koe tu koe a hani koe ku mau. Koe ke mau le rei ke te whito i whakaukau whakonisu tone mo whakarao ko ia ka whatatau ke mea kou ka o si whai mai e ka ngā ue. Koe tu o whawhanaki ke mea a honi o ku i kai ngofua kia se aina ke ne resisita. I he tu koe a honi neongo e nau o slawa o ririu kakai. Aia o ku haure waia ki he fo i kupu koe na aina fo i se tes koe na o whakahu he kupu ahiwa. Aia koe foi mea aia i he kulawe i ho hanga lau mai na nau hanga whakahu ke malu i a ke kere neongo whai e ririu kakai. Koi. Mon lai. Aia koe ngai e Palofesa o ku maari he ni he koe moni whaka ho whakatala noa ki
ke ngahi haa kona na ki whakalao mai, ke kakai mūri ko ia, na nau i tonga, pia na kai ke nau mao e kere kere, ka koi ngā whoku e mahalo ke nau whanau, na e mo nau whanga makapuna, wha ere i nau tolu i tonga, nau tupu hake mao e to tonu kotoa pe, hao ke kere kere, pia osengi ko ia ko nau tolu ia, ku nau mao e ngahi kere kere he loto kolo, o ne iafu, ku lahi mo nau mao e kere kere i he loto kolo no alofa. Hiri ange peho no apply ngahi lao ko ni o whai ngata ai nau mao kere kere, pia whaere e nau whanau, pia mo nau whanga makapuna, o mari uha ke pena tolo mao kotoa ngahi monu ia ko ia. Io, koe mea ko ku mari ai foi kupu koe ni mo e tau aru i fo, pia koutui koe whakahu koe na ai kere kere o mahino au pito, he kui kai ke asi he ni, so koe mea ku mari he ku asi pokia he ngahi kupu kehe, pa te tau alo atu eni ki he resisita moerisi. Ai o te whakaiki ki he lao. Koe hoi ki tangata ngofua ke resisita, pe ka ova i he luti e taha po ni wafaa he aha koe au pore tau noa he ahoni ngofua pe te mau whea pikolo e taha paka toi ova i pa te risi. Pe koe hoi ki whawhineu na urisi, pe koe muri e risi. Aia koe anga e ne tū. Ka koe fihi koe aho ni he kua liliu, ka kai muri o liliu tangata pe liliu whewhine he koe. Hange koe taupe, hange koe kutahine koe a kua whae muri. Aia, koe tū koe lao, o si liliu e kutahine a kuia o tonga, mau e ne tohita o tonga, mau ene kustohi ka utonga I kahine neonga nai whae. Whakangofua ia he dual citizenship I he lao ko ia. Ne whakata he wafi hangofua. Aia, ku pehe rewa ai whanau ka koe mea maari toki hau whoka dual citizenship o ku asmareu ka te au e tonga ai uhinga koe na te kai ke lawai ka utama ki mua neonga na anau osi konga muri mo konga tonga. Aia, ko whatata, nai whaahingai ki mua, koe nau tamai, koe siamane, pe koe Britania, nau whae, koe tonga, kana e te kai ke nau tamai tonga, nau tamai, whatata, tamai siamane, whae tonga. Sai, koe uhinga, koe nau tamai siamane, he kuwhai e tau lau mei he tamai. O toi mahuinga foke foi konga koe ni tonga ko whianke. O mahuinga koe tamai e makatunga me ai ho o to me tiki tonga. Pe whatonga. Ko ho kapao ku ke whae muri ka ke tamai tonga o to me tiki a ho o tonga. I he kuohiri te mo te aikone tuoro. Ka paurewa aku ke tamai muri ka ke whae tonga. E lau koe ia koe toko taha muri neongo aku ke whae tonga. O ke whatonga. Ka koe ahoni oku whakatou malawa. I he tau tarano. Aia koe whaata koe dual citizenship hange koe kutahine. Lava o liriu papua sei e ne tohi tau tonga mo tohi peke ai ne passport tonga ko ni whapiko e whai mo ai ne passport tonga. Ka ko tuo whewhine o ku mari muri e malawa ke ai pea mo me atatau ki he e ne tamasi peko e ne tahine. Ko uhinga ko ia, ko uhinga pe ko tonga e ne whae neongo o ku tamai. Kaike toi hangeia ko fo i mea ki mua. Ai mi ki mua ko ia. Ke whatonga. Ko sai uke isia ko ilo ki ai na tamai muri. Ta koe hoko koe tau hono ua tupunga ka nau whae tonga. Tupunga koe nau kei tamai muri ai toko taha ko ia. Ka nai os whae tonga, nai a mea ki nusila o tuku ai he tau hono ua.
pe koe ngai mo kausia pani me fai ka na tolo me atata ka koe ha koe ai sitiseni ua o kone hanga rewa whakatou ata laine atangata mo whawhine ke ua toi whihia i he foi mea ki mua. Koi. Aia koe hange koe keis koe aku na o sitiseni tonga pe auia o a mai ki he ua awhi hongo fulu. Kone pāsi koe a sitiseni ua a tonga tuol pe au ririu rewa o sitiseni Australia. Toki ririu au ki mui ku o spasi, aia ko au rewa ia kau au he kakai oku kake toi fie mau ia ke toi totongi mo toi apply ki he eku tonganess. Koi. O ke whatonga e tānoa. Koi. Aia ko au ia mo lusane mo malili maua ia he ose liliu i he lao, i he uawhi hongo fulu. Malili maua ia Australia, ai ma Australian citizens, pēr matoe Tongan citizen. Koe whaahinga koni, ai kona nau liliu ki mua, i he uawhi hongo fulu, ku nau totongi ke nau toi, aina nau liliu muri, nau toi apply mo totongi ke nau liliu foki ki he nau Tongan natural rights. Koi. O mahalo pe. Maria. Ka naki atu e kukou whamatala, whawhia wahawaha pe mea koe ahe koko tonga te au mo luseani mo kaine. Koi. Wako hangare wā whaloto i holo o a hoku whanki i nis mo hoku nefiu hoku. Ke nau o, e nau ai pe nau tohi tau tonga, me nau passport i tonga, o tuku pe ai. Koi. Koia, ia. Ka whawhoke atu tonga kata. Ia, ko tuku o ku mahino o pito ai whakaukau kouki hanga o mai. Pako taha whoke mea na kei whihi ki he ni ihi toko lahi. Ai konga koni ho talanoa ki he liliu koe ki he dual citizenship. Aia o ku pehe whoke he ni ihi ia peko whea koa taimi. Hono tala koe ka pauna ke liliu ki mua he taimi whea pea teke hao koe. Pakapau na ke liliu ko ki mu iai teke liliu ki mu a teke totongi pakapau teke liliu ki mu i teke hao ka kona ke whamatala mai mahino lei apito e taimi ma moi mea ko ia. Iyo, pakoe mea koe tonga ko whatonga i nau talange ka Palofesa i naka whatua kau he nau siofau ki he nau mea ai o tua mo tonga ko tofi a mo e nau kautaha i Sune. O ku nau behe o ku whakawhehu ia ai tuo citizenship i he ene whekau aki mo e kere i he lao. Koe ku tau kei koe a aku o ku ikai ke ia hauesia pe a ku ikai ke ia whakawhehu ia e taha i he ku ilo ki e kere pe a mo e keisi koe a aku. I he eku tangata i Fonua ua. He koe mea o ku nau whakawhehu ia ai o ku nau behe o ku ikai ke malu he kau tama koe ni e hua kau mo mea me se ne nau ta whaake nau. Unau pehe koe ke malu ai tangata i Fonua ua hange ko au. Kai iai e kere. Pe aku lahi ai ka kai pehe tau me pehe ko toa koe e tau konga kere. Ka koe ku tala noa i he tuu koe ai ku keisi ai ku tala noa kere he koe u otu api lahi o oku i tonga o ku vahe pe mo o otu api oku ia te au koe ke hapalo parema koe ke te kai ke o whetau la ke au mo hapalo parema i he tuu ai lao i he kere koe pehe koe hunga koe ku sitiseni ua kai ke te iai hamea e tahi e lao mo konistu tone e uesia ai e ku sitiseni ua whikau aku mo kere pa koe ke mahino koe mea kana ka ange koe ke mahino ia mea koe na uhinga ki ai pehe o whawhehu ia ka pau te sitiseni ua whikau aki mo e te utotonu whikau aki mo kere ka ko whawhoke atu tonga kata Koe tiu ku mahino o pito ia e Palofesa pa koe osi ia e ta konga ulo aki mahalo he ku mao ko ki ai na ki whakaha mai kata hoko atu pe ko ngahe e mahu inga o pito pe e taimi ku ta tala noa e koe ni pe toki hanga pe he ka inga apply pe ka tiki nau tolu ai whakau kau ko ia he ku mahu inga pe ke mahino ka tiki nau tolu ngahe kupu pe mo taimi ko whakahoko ai ngahi ririu ki ai koe tawa maini ki he konga ua koe aia koe form of government
Koe haha no whakarea tonga he nā e tonga. Koe tohi o e anga, o e pure anga o e whonuani. Kuia. Aia koe whapapalangi he ni koe form of government, Koe. Koe whaunga pure ai pure anga whakatui. O wahe ki ha konga la lahi e tolu, Koe. Koe tui, uloa ki koe tui, ihe ne asi koe ni. Koe tui, whatahato koni, kabineti. Koe. Koe kabineti o koe ai kau minista. Koe foi mea mahoenga au pito e. Koe konga uloa ki, koe ha mea wasi he nā e tonga, i tu he ahoni. Koe whemau, koe konga koe ni koe whemau ke whakatau hoa ke ahoni, nengo te kai ke ta alu ke. Koe. Aia koe... Ai konga uloa ki pe koe whemau ke tuku mai kata. Nau konga uloa ki una o mai e kuputolu noa. Koe anga e pure anga. Pana o mai re mai koe anga o e whai e pure anga e whonuani, koe pure anga tui whakakonis tū tone. I malu ene a fio koe tui ko tupou ono. Pea mo ki nau tole hoko ke te ia. Pea toki alu le vai kuputolu taha ia. Ka ku kai ke haki fo introduction ni ko te kai ke alo au ia ai ko au ia ko kupu tolu fa ku ke kupu tolu noa ko ai ko ha fra me kupu tolu ua ko mari e he ni ku ha ia me kupu tolu ua pe i kai ke ha kupu tolu e tonga mari au pi ha be ke ki talateu ai o ko labeat ke ai pe alu ia kupu tolu fa ai mahalo ko tala te uia ko o ku silence ia ko kupu tolu ia ai ka lau e dai ki tala te u ai ko ngaka ke toki o mai e ko he ku te kai ke wa ke tolu fa ko tolu no ai a ko ai ko ua koe foi vahe ua, koe foi konga i taha o i pure anga, koe whare area. Pea koe konga tolu, koe whakamau anga, pea osia, i ka koe konga uloa ki koe tui, ai au whakarea pe koe tui, whatahato koni mo i kabineti. Io ka ke hoka atu koe tonga kata. Koe. Ai alewa koe kupu tolu taha ia koe he ni, o ku unetoki o mai rewa ia koe anga hono whai o pure o whonuani ku wahe tolu, uruaki koe kabineti. Ua koe whare area, tolu koe whamau anga. Ok. Aia koe kupu whiha ia? Koe kupu tolu taha ia. Ka koe hea kupu tolu noa? Kupu tolu noa ia une tala mai, koe anga o whai o pure o whonuani, koe pure anga tui, whakakonis tū tone, i he malu ene a fio ko tupo ono. Mo ki nau tolu e hoko kia te ia. Pea mo ki nau tolu. Aia koe tolu noa, aia koe tolu wha, aia koe ni. Tolu wha, aia he ni, ai fo i whakarea koe ia. Koe. Kata hau ke ki tala te uruaki o konga uruaki. Koe. A eni. Koe tui, whatahato koni, mo i kabineti. Koe. O ku ase fo i mea ko ia hena ha kupu. Kupu tolu taha. Kupu tolu taha. Koe. Ok, os koe ai tolu noa. Koe. Aia koe ki, aia na e to orewa ai ki tala te uia koe ni o alu ia o kupu tolu taha. Kai kupu tolu noa, ai the form of government for this kingdom instead of a constitutional government. Koe. Under His Majesty King George II, his heirs and successors. Sai koe, ta hau ki ai tonga, Koe. Ko tui koe whakarea o koe ke toi li liu ia me he ne whakarea koe ni he tahawalu fitu ni ma, mo whakarea koe na he ose ua te hongo fu. Koe. Ne kai ke whahala ke. Pea au te eki ke li liu. Ta koutu'i koe foi ka e mahino ia i he ahoni whekau aki mo e tuku whakakonistu tone koe e Fonua. Koe. O ko kuhinga gai tō ngā o ku mahu inga, koe
Koe tala te ulo ki tala mai koe konga ulo aki o vahe tolu e pure a ngā koe tui whatato koni mo kabineti. Koe executive ka atoa nau tō. Kono whakarea e ta hako executive oku te eki ke li liu ai fo i mea ia ko ia mehe konistu tō ne neongo e wāwhi hongo fulu. Ko mea foko whai e tala noa tonga ko tui ko whai mea kono whai mau ke whamahi. Ko mea foko whai e tala noa e he ahoni. Ko tu ia mai whakataha toko ni o ku ikai ke nā toi wa inga na waia ai fo i whatongia ko e executive, ko wa inga ko i whatongia pūre. Ko fo i whehala ki whika uakia o ku whihi he Fonua i he tau e whānoa. Pea moe ose ai wāwhengo furu. Ko fo i whakarea ko i atonga, mo fo i uhinga ko i a o ku ikai tonu whakakonistu tonu. Tonu whakai uhinga, whakai politikare, tonu whakai tala noa, ka o ku ikai ke tonu whakai toha. Ka koutuia oia e tae mahino be e tala noa whakapolitikare ia pe e tae mahino be e alupe ke tae mahino ange e tau whaka uhinga. Ko ikai ke tau ka mata mei he foi ngahi foi mo oni mea koe nei aimina e tohi pea oku kei tohi. He koe ku uhinga tonga ko e tau whaka amu oku pure anga whakatemo ka lati ai Fonua whakakonistu tone. Tala mai he konistu tone, oku ikai pure anga whakatemo ka lati e Fonua, o pure anga whakakonistu tone whakaetu. Ka oku ikai ke tautari tonga ko uhinga he nai hanga he foi saupulu ko e wāwhengo furu o ai tau ke tau mauhala, e tala noa re. Siko tala noa ko he taimini, pure anga konistu tone whakatu I whakatemo ka lati. Oku ikai. O rewa ke tau tari e fo I mo oni koe o ku ikai ke pure ana whakatu I whakakonistu tone whakatemo ka lati ato ngā pia te tau kei tala noa hala aipe. Ko uhinga ia na ku whaafeinga mai ke tala noa ka ikai ke mahino ia. Ko fo I mauhala koe wāwhengo furu o kou whaarea aki o kunehanga whakatupu ai mau lahi. Pe o kutala noa pe hepe mo kau wharearea mo kau wako mo kau hai tonga. Osko ia tonga, ko mea ko ku tohi. O ku wā mama o ia hange ko wā mama ko kau mo tofua. Mga mea ko, o ku whaia no tau kawe I. O ku ikai keu te ai au ia pehe, ikai o ku whakatemo ka lati. O ku sai pe ia, ia I pe uere meni whakatemo ka lati. Koe foi whakarea koe ke whemau ke tonu patau nofo ngā wei, o whemau ia koe ko uhinga ia ki ahi. Koe tau ariwa koe ke kupu tolu noa pe koe kupu tolu whāheni. Sike kupu tolu noa hena tolu whāheni. Ie tā wāu whitu lima. The form of government for the Kingdom of Tonga is that of a constitutional government under His Majesty King Tupo, his heirs and successors. Oku nofo e mawhai ai authority pe mo mawhai whakapolitikare, a mo mawhai pure, pe koe political authority I he fo I kupu tolu noa, pe koe kupu tolu whākoe. Te kai ke me puaki mai e form of government oku Kingdom constitutional government under His Majesty and a constitutional parliament or something like that. Ikai. Pa koe foi mea ia koe tonga ko whaalawe ki ai. O ku whainga taa, he koe mea koe na e whao ake Fonua, na e whao akia ai fo I kuna I he tau. Moiringi toto. Pe oku tohi mafuri pe koe ai toto o tohi ake me ahi konistu tone o tatau pe ha Fonua mam. Kai o rewa, ko tau toi hanga furi he foi mea koe ake taurama tohi ake ai foi mea kou whai kai tā noa. Pe kou wha tā noa fo ki ai pe wha whaanga, pe ke tui kai mi I hia ka koe.
Aia ko wha o si tonga kai tukuat ka koe. Koe tala noa lahe o ku tau whai he mala e wha politika rei tonga mo e tau tala noa te mo ka alati mo e tau tā noa ha. Ko aia nia o wha matalai mai peia i ngahi tohia he ahoni me ngahi ripoti koe constitutional monarchy mo e democracy pe koe ha. Hala a tā ke whakaofi ofi e au ke kau ako nau tohi mea koe ni tohi loi. Au ke ngahi ripoti lalahi maamani ngahi ripoti o whai. O kui kai kia mea pehe ia he koni stutoni. Ka teo whakafoke atu tonga kata. Koe whakaukau mo o nia, Palofesa koe ni osi, koni stutoni koe taini mi, osi spela mai pe he kuputol noa. Koe anga whai e pure Fonuani, koe pure anga whakatui, whakakoni stutoni. Pea osi lewa ia, pe tamai lewa ia, ihe malu o ene a fio, koe tui. Ko tu pau ono. Mo ki nau tolu, e hoko kia te ia. Aia oku i kai ke kau ai ai whairea koe te mokalati. Pea hange guai ai ni ihu nau pehe na e tala noa ia ki mua he wafi hongo fulu. Na koe kau wharea rea, na e tala noa ki mua he wafi hongo fulu. Neongo koe ke tohi i ka nau pehe pe e tānaki kia te mokalati. Kako uhi foku tau whai pe ki he mea kohok tohi i. O kai ke tohi i ai koe konga uluaki ia. Pea koe konga rewa hono ua, na ke lau mai whake koe, ai kupu koe anga hono whai e pure Fonuani, wahe tolu, na ke lau mai koe tui, whakataha tokoni mo kabineti koe pure uluaki ia. Ka i he tu koe tai ni mi o kupuria e tui mo whakataha tokoni me he konistutone koe ahoni, o ku kamata pea koe kabineti. Pea ua koe wharearea, pe tolu ke wha mauanga. Aku tatau pe ua mo tolu, koe ulo aki pe una ki kehe i hono tohi i, ka koe hilo pe ku whewhe uhi ngaha o taim kou ke whakarea executive ai, pe o ku nau kāpui pe kabineti e tu i me whakataha toko ni mo kabineti. O ku maarie ia tonga. Koia. O ku maarie, aia koe kupu, koe kupu whea ku to'o me ai hena, kupu tolu taha pe koe kupu tolta. Aia koe kupu tolu ni maa aia heni, Pa koe fukupu lo aia o kou sio hifo ki ai, kau kei no fofo ke tolu whaama e tolu noa aena. Ka koe tolu taha, sio koe mea ia koe o ku maari ka te au. Ko hono to o koe o e tu i mo e whakataha toko ni mei he kupu tolu taha aena. Kehe ia, pea mo e kupu ia heni koe kupu tolu ia ka pae ai kupu he kuhiki me kupu tolu wake. O ku tu koe ai koe na urau atu, koe tu i whakataha toko ni mo e kabineti. Koe fo ililiu koe na he kupu tolu taha e tonga, o ku iai rewa ai to kehe ai mo e kupu tolu whaa heni mo e tolu noa, pea mo e kupu tolu aeni. I ene foki mai e tonga o ku to'o hange ko whakarea. Koe kupu tolu taha hena o ku to'o ai tu i mo e whakataha toko ni kai kabineti pe. Sai, koe mea rewa o tasi o kei. Koe fo i ai koe ia o ku mooni i he tu whakaluku fua ai ko nistu tone mo e lao. Sai, koe whehu i pe o ku mooni i he tautala noa ki mea koe mawhai, authority mo e mawhai pure. Political power mo e mawhai topu tapu. Koe mea koe o toi fihi ai e o mea. Aia koe pehe. Koe executive ko hai. Koe kupu pure ko hai. Koe kabineti pe o ku mooni ia. O kui kaito e kau e whakataha toko ni mo e tui, o ku mooni nai mi ia, ko whea o mooni ko ia, pe o ku kei mooni e na whakataha i ki nga ua koe kupupure ko executive ia. Koe tauhanga wa hei koe na tala mahe kupu tolu taha, koe whehui ko atu au ia pe mooni whakakoni su tone pe mooni whakalao. Koe kutari koe kai tonga i kai.
Ko foi vai ua ko na to e fata to ko ni mo tu iki toa o kuna kei va inga pe kuna kei fai pe ai fatongia mahu inga I he kupu pure ai tu I pe mo e fata to ko ni mahalo na ko e konga pe o yanga o nga unu ko inga ke fa tonu hia e foi whakaukau ko o mai e mawhai ka oku I kai he ko e kupu tolu no ai ko tau whakanga poka ke kupu tolu no au tau la vea ko to e ko tau whakanga poka ke kupu tolu no au tau mai e ia ko e tu ia ko e king tomu ia ko e king tomu ko e king tomu ko e pure anga whakatui oku ko e king tomu ko e pure anga whakatui oku fefe oku whakakonistu tone konistu tone whaka ko constitutional government ai pure anga whakatui mahalo vena ato ki tānaki mai iha aho constitutional government and parliamentary democracy o totonu fo ke pehe ka oku I kai aia tau whawhe uia pe koe tala noa temo kālati ka atoa koe nipe a pāmena kai ke whakahuai koe kutari koe ki ai tō ngau whainga ta oku I kai whaingo fua ia ke whakahu ai parliamentary democracy, ne ongo ka pau tau ka anoa ki he konistu tōne koe. Mahalo koe stepu koe na hono ngā unu ua ki koe kono to o te whatahato ko ni moe tui. Ka koe tū koe taimini na ta anoa whatahata ki ai tonga ki mo. Ko taimi koe ne hanga he tui o vete ki koe wharearea he ta he wafta fitu o na tonga pe taimi koe. Ma fa ia ka neti mo fare area fihi ko ni studo ne ai me tu ko ia alu ko to authority ai mafai pure political power constitutional power mo ha fu alu ia ke tu I mo fata to ko ni ya fa ulao ai tu ia te ia pe mo fata to ko ni I foi va ta I mi ko ni aia tuku kehe ange ia ka I he tūko he ahoni o ku tatari ai ume alahi maupe ke finalize I he tui. O ku I kai koe sign bill pe ka koe ene toi respond mai ana ke whakatonu tonu ai ume alahi. Pea moe toi uma whai kehe pe ke ulawe ke ai he taimi. Na kua sta anoa ke ai mawhai ke muna manu I whai fo I veteki. Ka te whawhoke atu tonga ko I ngā katau to ka ko te lawe whao si tonga ko kupu tolu noa tolu whahen tolu noa hina ko fo I me aia na ka uia ai kupu ko ia hono wheinga ke I he tau e whanoa o mai ke wafe hongo fulu ka koe tu ai fo I kupu ko ia aia koe tamai mata ia koe o fo I riu kawa na e whai pea moe tuu koe ai mea koe constitutional government I mea koe pure anga whakatu. I he tuu koe ai tala e Fonua, pea moe tuu ai tala e konistu tone. O ku uhinga pe pure anga whakatu ia ai king tomu, koe fo I constitutional government o ku malu I he mea koe tuu. Tui mohono ngahi ea mo ki nau tolu te nau. Koe foi se tesi ko ia te ia ko ia o ku fu loloto au pito au no whaalahi ma aku mo lolo ka te uwhafo ke atonga koe o ku mooni au pito ai mea ko ke whakatala noa ke ai Palofesa koe kone tu koe mea whaku o ku tau whehu I whoki hange koe ko ke tala mai pe o ku mooni nai hono to o koe tu I mo whakatahato ko ni me kabineti pe koe to o pe ia I he fo I mea kou tohi I ka koe ke to o ai ume alahi ia. Tau waka pe foki ke ngahi ngā au whatongia kou whae kabineti. Hange koe ni ku whiri koe kau minista. O ku whae ia he pare mia. Ka kua pau pe ke ave ia whakotu o atu ke tu I. Ke ne whakamoo ni hua whae pe toki tari rewa e toko tahako ia ke minista. Aia o ku mahina ia I he whai whakatata koe ke to o ia. O ke iai petu I ai I he whai tūtu o niko ia. O ku ai mo ngahi ngawha ngā ue ia o kabineti
o ku nau tala mai ko nau whatongia ia na tonu ke nau whai ngahi whakotu ko ngahi konsela ko ki tu apure anga mo ngahi tarite ko ke whai ia kapineti ngahi mea ko ia ke whai pe ia tu I mo whatahitoko ni ngahi ngāwe ko ia ka ko anga ia e tau wakai ke tu ko e kuptou tahape ko haku o tu pehe ai hanga tu ko ke kakato kako tu e Palofesa ko fafoka pe ko konga pe ia ko mahino I he kunga ko ia. Io, tonga o ku maari au pito, he koe haka mea na io, he koe mea ka haia koe o ku mahu inga au pito o ke ai whatongia whakai ngā ue, koe administration roles, pe koe task. Koe foi whatongia ai kau whakarea pe. Koe foi pure anga, koe foi public service, ai kau public service. Koe foi kupu koe ia koe kupu ngā ue, administration. Pea ku kauia he mawhai hau I he talanoa whakatonga. Koe mawhai hau, koe mawhai ngā ue. Pea koe mawhai pure ngā ue. Aia koe administration task, koe obligations. Ai kau ngā ue. Koe kau taki whakapolitikare, o ange e wafe hongo furu, nau mawhai whakapolitikare nai. Aini kou asiko nai pehe ku to'o mai me heo anka nau to'o. Koe foi mawhai pure koe ia, koe mawhai pure koe political power. Na e to'o atu me he tui. Ka koe konga. Kone o atu koe ia, o koe ia e mawhai pure ngā ue, I he kau ngā ue whakapure anga. O mai rewa ai mawhai pure, ai konga whakapolitikare, political power, ko nina e wahe mai. O mai ka nau tō, o tā nakia mo mawhai pure ngā ue, o kulotonga I he kau ngā ue whakapure anga pe. Koe political power, koe mawhai pure, koe na e wahe mai me he tui, pa koe hono whakapesete konga koe ia. O kui loto ai mawhai pure ngā ue. Aia koe toi whakaatange ai kau taki whakapolitikare, ke whakawhehoko taki e nau mawhai pure ai koe political power, o whakawhehoko taki ange e nau hanga whakahoko ai ngāhi mawhai pure ngā ue koe o kui he kau ngā whakapure anga. O ku hu mai rewa ai mawhai pure ngā ue he kau ngā whakapure anga, o ku osi ai pe me kamata, o whakawhetaulaki atu mai mawhai pure whakapolitikare, koe tu I pe na e mei I ai mo hou eiki. Ka aku wahe mai ke kau tak whakapolitikare. Ke toinga kau tak whakapolitikare, te whito ke kapineti, pea moe pare mia o ku whiri e whare area I e whoini riu koe. O ke whatonga e ku whenga pe ke. Ku whenga ke talanoa I PEI, mahalo o ku ki ahata ato e mea o ku lawe ke ai e tonga. Ka oku ikai ko e me o sia he kuia e mawhai pure ia ai political power whakakautau ia o ku I he tui. Na o slave ke ai ki mua aia o ku ato e ukonga ka oku ke ai pe ai political power I he tui, pe ku ai pe political power whakakautau I he tui. Ka koe mawhai whakapolitikare nei o mai ke toi whakawhai ngofua ngai nau ngā aue mo mawhai whakapolitikare whakai ngā aue o ku ihe kau ngā aue whakapore anga. Pea koe poini mahu inga he ni o kou sioko o ku wheto whe ova aki,
ko I kai ke whakangata e kaungai whapure anga honau politiko e ko honau administration power, poko authority, poko power. O ku I kai ke whangata e nau tolu, o ku I kai ke nau kau nau tolu ria he foi mawhai whakapolitikare ko o ange mai kau taki whakapolitikare. Ai koe nai hanga he tau e whanoa o whakaawa kaungai whapure anga ke pehe o kui ai me nau totonga nau toluia ke nau kolosi mai ki ai. Ai ko o nau kau ai nau tolu he mea whakapolitikare. Ka o kui kai ke nau kau ai whakalere whakapure anga o nau ngata pe I whakalere whakae ngā ue. Aia koe me aku pehe, koe mawhai koe nai oange koe mawhai whakae politikare, me mawhai whakangāue nei whakalahi ke kau tak whakapolitikare, koe nau hanga whakahoko, kai whakahoko he kau ngāu whakapure a ngā ai fo I ngāue. Ka kui kai ko ki nau tōria ke nau toi atu me mawhai whakapolitikare, o nau toi whakalere ake e tawha aki whakangāue ai kau ngāue whakapure anga. Pea o kui kai koe kau ngāue whakapure a ngā ke nau toi hau nau tōria me nau tawha aki whakangāue o nau ngāue ake mawhai whakapolitikare. Oi kau taki whakapolitikare. Ai koe fo I whekolos ova le pia o palopare mai e I he makai. Ka o ku foki mai a ke fo I mahe mawhai koe ni. Ai ne o ku katara noa ke e kupu tolu noa, pe koe tolu wha o tāwaru whiku. E whakafoki atu tonga kata. Koe, Palofesa ko inga koe da taimi, o se da taimi ka te atu mo ai ki whakaukau koe ni wha o hake maupe ai whakaukau koe ni I he tawha koe e taha pe he ni ihi o ku tonu pe ai to o ia tu I mo whakataha toko ni me I he koni stu tone koe taini mi ka kabineti pe ake whakaukau na o ku pe he ko inga he koe taimi ki mua ki he nae teke ke whaili rio koe wa whihongo fulu ko kabineti o ku ai pare mia me kau minista ko ki nau tolu pe na nau whakataha toko ni pe mo tui ka sea tui pe ko ni whai pe kabineti ko pare mia re vai aku sea ka pe mo ni kau minista ka ko hono to o ko ni ki nau tolu o ku avereva ai kau whiri rewa he tui ia ne kau lot for all ke nau whakataha toko ni mo nau rere pe nau whakataha nau tolu kai hau pe pare mia ia kabineti pe mo ni kau minista ko na whakaukau ia he nau aki o ku nau pe he tonu pe foi to o ia tu ke hange u mawhai ko ku ta oswa matala ki ai o kai ke to o ia Io o mooni au pito ia ai tānaki ko ia tonga ka koe mea koe o ku maari e ka te au koe nau alu ko o nau kabineti pe ia nau tolu. Koe foi mawahe koe ai tu I koe foi mea fok na whaika e tau kawe ke alu ke foi mea koe nau asi koe na he kupu tolu taha. Kabineti pea wharearea pea whamau anga. Sa. Ko foki awea ki ko fair executive. Aia oku mooni foi tāna ki ia ko ingahe koe ke toe sea tu ia he whakatato ko ni I he kabineti koe kabineti ko foi hau motu a foki kabineti pia mohono sea ona koe pare mia. I he hau motu a. Pe hau rewa ai sea ko ia o pare mia mo kabineti ko minista nau mai rewa o sea e tu ia nau tolu I he whakatato ko ni ka koe whakatato ko ni. Aia whakamawai wai fokia he foi mea koe ni pe asi mai he kupu tau taha aia oku ikai, nau puria. Nau puria ai tui, puria mo whakatato ko ni. Ko mea koe o kou maari e ia ai, I he whihi koe ai foi wha o ngā moone foi whakarea koe. Toi hau koe tu ia. Oku te eki ke asi maha mea ia na e toi ai ke executive tu I he fo I tala noa koe na. Ka koe reality ia ko ni stutone oku executive pe tu I. Kau pea I he committee pure.
Nengo o kui kai ke whaka asima ia he kuputau taha. Ka kui whetu I, he ko mea koe te atu, o kui whetu ia mo e whakataha toko. Ko whehu I. Ko hamena te aia he tu I e whakataha toko ni, ka pau koe fo I whakatu utu u e koe wafi hango furu koe kapineti te. Ka koe mawhaia koe tu I, he kui kai ke lava he kapineti pe, kui kai ke lava ha taha ia o ta ofi. Te hau petu I, he koe whehuia na wawhai ke akirisi mo Steven Halapua he ose e wafi hango furu. Koe ku whehui, koe hamea o ku toi whataha toko ni e tu. He osi ai foi kapineti. O ku pehe koe foi ngā unuia. Ka koe whihia, koe complication ia, koe complexity ia, o koe nistuto ne tonga. Sai, o ku executive e whataha toko ni koe whehuia ko watu. Kai koe mea maho I ngā ia, e kupu e tolu kahae ne foi whai. Koe mea maho I ngā ia, whakaluku fua, ai whai koe nistuto ne mo, u kupupe koe whetu I me whataha toko ni. Koe koe nistuto ne koe taimini. Oku asia I ha whakataha toko ni. Ikai, e tonga. Te ta sio he ta alu atu I he alu koe nipe ku kei asia I ha whakataha toko ni. Oku I kai ke asia, pa ko malawa peke uhala, ka koe ku mau ia koe ke foi ni rifo. Ai koe na o atu ke akirisi koe e foi whehu ke ambo Steven Halapua. I he mau whei meiri aki. Koe hae uhinga o ku toi whakataha toko ni ai e tu I, moe tu I, ka pau o ku pehe koe foi aki me ni ia. Oku executive pe ai kabineti. I fo dudu fo. Ka oku I kai. Ko ne marei pe tu I tamo ia ofire e ne whataha toko. Ni nei toke ai pe whataha toko ni fo ko ia I fo I liliu. Aia koe tari koe kia te auia he tala noa ki concept executive o kupupure. O ku kei mawhai lahi taha pe tu I, pia o ku toi whiri pe he tu I ne whataha toko ni, neongo koe whakakau ka au e naia. Ko hai o ku ne ta au tu I, o ku ikai. Ta koe fo I whihi ia I e tala noa whaka executive a neongo mo oni ka atoa ngā he mea kona whaikai tala noa ki ngā onu koe. Ka te whakawhoke atu tō. Koe Palofesa koe I whakau koe, nei, o koe whakawhai kupu e ko ni stūtone lolotonga ni, koe kupu ni manoa. Nai pehe koe whai kupu e na nau toki tānaki e nau toluia I he wafi hongo fulu, ai ia koe whakataha toko ni. Ai koe tui pe moe whakataha toko ni, koe whai kupu ni manoa, koe ni manoa uluaki, ua, pe moe tolu. Nai pehe koe ngai whai kupu kātoa e nai toki na tok tānaki e he wafi hongo fulu ki he konstitutone. Ka ke he whuka ka hange koe ku ke wha matala ki ai, ke tui te ta toki au whipa taua ki ai he taimi ko te ta tala noa ai. Ka ke u kore peke ke wha maa opo mai ai pe he ta konga koni kutai ai. Iyo, maharoa pito tonga ko tui koe kupu ni manoana e o mai he whehu I he ta porokarama maha koe o sena wike ua me ai Koia. Na eke mai ke ta alu ki ai pe kai ke ta alu ki ai kai sai he te ta upe ki ai koe ni o ku tau wofi atu ki ai aia koe na o ku ta anaki mai ai he koe foi whakawhekiki koe na e omi koe me te isino a fukau koe ne whakawhekiki koe pehe na e kau I hono kau I kau fo I fodutu saupulu koe na e nai minista. Aia e maharia tāo mai ke kupu ni manoa he koe ne whakawhekiki I whelawaki koe ni I he whakataha toko ni I tonga he taha walu mahalpu e taha fitu. Koe ne pehe pena ne whatoe ai pe ki mui koe ne pehe na e osi toko. Ka koe na o kuke omi e koe fo I mea koe na he maharia tāo mai ki ai kai tukuia ke tatokia o ki ai ka kou wha mahalo atu. I whainga maari e, mo tā no mai koe ni, pako wha māloa ke moto ko tā pe mo mea mai, ki he tau polo kalama. Mahu inga o pito tonga ko tui koe mea koe ni ku tā whea ko aki mo tā no mai ai, I ai pe ngahi mea ai, wha māma mai mo tā naki mai ki he tau ke hoi mo kai o mea mai, pe i kai ngā tā I ka ki he tā langa o ku tā whai, ka kou wha mālo atu, kai whawhoke atu ke te koa.
malo pito Palofesa, pe ku fa malo lahi tu he lava ai proklama ko ahoni. O ko tui ko ki he kainga whanongo ko konga ini ko e whaunga pure ko ngahi konga ia ko whai hono tālanga i ko he ngahi ahoni. Pe ku mahu inga pito ke tau whanonga whakataha he whai konga ko ini ku tau skamatai. Pe mo ki nau tolu ko ngā ke te mahino ange mo te māmange. Pe ku ata ape ke kainga ke nau omiha nau whehu ipu hatānaki mai. Ka ku whamalo lahi atu i he lava e ta proklama ahoni. Ta toki hoko atu i he taimi tatau pe uwi ke kahao. O whatu Palofesa. Aro abito tonga, o whaatu ka tau toki wakai. Koia. Koe ngā tai homo polokalama koia. Funga Fonua alo au. Aia o ku whahoko atu pa mei heni. I he wike koto. Me whataonge pe ku wongole rei atu ka teki mou tolu. Hange koia ku hoko atu he ahoni. Ku maosi kamata ma eni i he tau whaunga pure. Aia koe kupu tolu noa. Pea mo kupu tolu taha. I he tuu ia koe alao koe ni konstituto ne lolotonga ni. Ka tala noa mai Palofesa i he konstituto ni koe ia i he tāwalu fitu ni ma. Whamalo lahi atu ke tiki mou tolu. Ko tau proklama hoko me he ni, koe hoko ai wha ai tolu. Ai koe oskuata ni me he ua, toi pe ai miniti e whanima, pia kamata lewa e proklama koe ia koe proklama mawahe eni, ai ia koe proklama eni, whika waki i nusilani o ku kau eni he ongongo lahi au pito, ai amanaki koe ia ke whai koliwha more more ai pure anga nusila, ki he kakai tonga. Koe hinga, koe taimi koe ia na e whai ai o kui ko dawn raids. Ai ko dawn raids, ko taimi eni, he whitu ngō fulu tupu, si i o hau ai ki he walu ngō fulu. Na e whakahoko ai a hono tutu uni ko ia ke puke kau o wa, o whakafoki. Pena e au ia ke tuunga, ana e turikuri i ki nā tolu hufanga e whakatapu. Pea, ko toko taha koni o ko keske a honi, ko toko taha ko Merino Maka, ko toko taha eni na ne kaunga na i heni he taimi ko ia, pea na e kau, na e hoko ki ai, hano o hofi mo mea ko ni, na aku na ilo lelei ai mea ko ia. Pea, ko e fufua taimi eni i he talanoa mo ia, ke ne whai a talanoa ko eni, whika o aki pe mo dawn raids, ai ko e miniti e whanoa ke whanima mi heni, o ku whahoko te tau proklama. Kai pau whawhiat ki mō tolu, ke mō te whoki mai i he taimi ko ia, ke tau whanonga, pia mō whanongo ki he anga o talanoa, ko ngā historia ko ia, o e ngahi mea na e hoko ki ho tau kainga tonga i Nusilani. Ka mō mea, tu au whātu ke tiki mō tolu, ke ki ngā tai whamalo lahi pefo, ke kau sponsor ko ia, o kunau whatokoni ke tau proklama, nge South Pacific Loans, whamalo lahi ati ke tingi mo dolu i he tokoni ko toa pia kwhai o lava ke kei whakahoko atu e tau prokalama pe mei heni ke ngata he South Pacific Loans ka pa uku ke fia mau ke hao no fia mau hapaanga whakapawe te ke lava pe o whetu utaki ki a Starek Tupo pe mo kaunga ue o South Pacific Loans i hona waa ko ia i manueringa toni pe ko waa ko ia i he Cavendish Drive noa walu ngeau, walu, hiva walu, ko e whika ia e whakamo ui. Noa walu ngeau, walu, hiva walu, i he South Pacific Loans. Kei ki ngā tai whamalo lahi ki he kautaha Faustina Construction, i he lava ke tokonia e tau ngahi polokalama o whakahoko, kautaha langa e ni kau ke whia mau hawhainga ngā ue pe langa, pe ko hawhainga ngā ue whakatufunga. Te lawa whitu utaki Amerikana ki he walu noa taha whaua nima ni maono no noa. Walu noa taha whaua nima ni maono no noa. O ke lea ki a Sune a haloka tonga. Whamalo lahi foki ki he none kiti kawa trading. Koe kautaha kawa e ni kona pia maa. He mau kawa tonga te lawa whitu utaki ki he none kiti kawa trading. Noa ua taha, noa ua whawha, hewa taha. Ono walu. Noa ua taha, noa ua whawha, hiwa taha, ono walu. Pia pehefoki ki he tau ngahi, kau taha awe uta koe ko tau ataina freiti. Te ke lawa o awe ai ho ngahi uta ki tonga. Pia lawa ki o mai ai ho mea kai, pia mi tonga ki Nusilani. I he kau taha ko tau ataina freiti, i loto o tahuhu, whetu taki ki a se misi tau ataina ki tau ataina freiti.
ko e ngata pea e tau ngahi kautaha koia ku watu i he ahoni kei tu ake te peka te mautolu ai page fashion i te lava o wakai ke na website i he tap.pagefashion.co.nz te lava mawai ai ngahi aloha ngahi valak kehe pe te lava mau i he whahinga staila pe maua tuia pe me he pagefashion.co.nz Malo